leyo ngane yakho enabangane abaningi shonila ngihambile ungayazi ukuthi shonephi uyazenzela nje ko kuNazaretha bamila lapha nazo ziyakwazi lokho ukuthi akukho lutho lapho isuke zikhona oluhle olukhulunywayo khulunywa uSathane kodwa kumuntu uyaziphathela into yakhe mina ngikhuluma indaba yabantu abathandayo ukuthi uShembe amile emzini yabo lento engikhuluma ngayo mangabe ungathandi ukuthi wethwala isiphambano sayo Shembe akamili ngeke azamile noma wena ungasho uqinisa ukuthi uyiNazaretha wena ukufanele kukulungele kodwa uma ungasekho ungayikhohlisi uyobasa umlilo lapha emzini wakho kuyongena utshwala lapha emzini wakho nogwayi nengulube abanye nezangoma ziyongena kubethelwe abanye kubethelwe nje emzini yabo oyise babashiya bekholwa ukuthi bamaNazaretha kodwa bahlubukile angimazi lo ntombazane